Roboty na školi pri koncu a po slovoch predsjedatelja opštiny Predraga Vukovića po počatok nastavi po rimskim rozpustu 15. januara šitski školjare še vraca do svojih učajnoh. U školi u Sotu roboti zakončeni, a u Bikiću po zakončenim tenderu budu premenjeni oblaki i uvedene etažne zohrivanje. To bi tiž malo buď sporobene po 15. januar. Inšak počatok realizaciji najvekšoho projekta u opštini, opravljanje osnovne školy Branko Radičević u Šidze zo skolo 900 školjarami, má počať po dohvarki so s ministerstvom na rok u maju, keď maturanti zakonča školski rok i mali bi buď zakončeni po počatok novoho školskog roku u septembre 2018 roku.